Saka mag-vlog ito. Hi guys! Majugbutag ninyo diha. Pasensya na dahil sa mga sigig chat nga jug video for 2 days or 3 days mi nga mag-upload. Wa mi mag-upload kaya na busy mi siya. Sige. Dahil mis merkado karon kay katong itong bata nga hanggi po sa FB nga kananay operahan. Tadi pa man sa mo operahan kay malnourished sumo nang hanggi ingnan nga pa-check up sa alaman pud. Mo to na pa-check up dito sa pidya. Atun tamis sa pidya sa kay ladyo man. Ay nangutong tutoy ladyo man sakpan ka. Ladyo man nandiya mo nang dirhin alaman mi sa merkado kay nagsuso. Na may pidya gud ari nandiya. Kuan man gud bata upat na edad dapat operahan na si Jan sa aramang gaana aramang niwanga. Di man pwede kuno operahan og na kanjag di makaya ba. Ja malnourished lagi di lagi pwede so mo to nga ipa-check sa pidya para maresitahan og saktong vitamins ug gatas nga haom sa idahang edad kay na may kwartang natigom 25,000 na si Jan ja nakuhaan na sa kalibo kay naraman to din alaman to na kaltas tong sa kalibo naraman to kay nagpa-check up man pud sila dahas ni agi sa surgeon mao to nga gi-advise sila nga pangitaan sa lamang pidya kay di sa mo pasalig og opera lagi basta ingana kay delikado kuno kadto operahan og malnourished naman na dia karon among giubanan kay di lagi pwede diubanan kay ag kapitan nila mismo dito niingan nga kani kunong kuha na lagi manginang nga na mga bisyo ba og gihatag ra kwarta basi di ito nung kay anak ko ni mga higayon ba gitabangan ni inja wa lagi kuno pud gikuan wa pud gitunong ba manang halam sa giubanan bisag gauwan Radyo na pud gauwan kay nakainom maghang taon kay wala pa to mabubuhi gahapon jarang inita sa mga naging adlaw busy pa ko guys kaya po ko gipang asikaso ja so pa ka follow dahil sa TikTok account pala mo sa TikTok account kaya daghan pud mga product nga gi-recommend itong mga nagamit na product ja napa ko daghan yung mga kuan kanay tawag na aprehunon yung mga product na atong i-post sa TikTok. Say hi dato dali. Hi guys, good morning guys. Nalusngag naman ang ilong ni mo lagi. Yung nga na dun itong ilong. Nauli na mi guys, jahala man mong i-update kay wa jud ko maka-vlog sa time nga dadto mi nagbalas-balas ko. Wa ko maka-vlog kay mag-vlog pa bari ka bulisod na ko nagbitbit pa kog mga resita ja. Basta nagkamulisod ko so ana lamang i-share ninyo kay deserve po ninyo makahibaw kay mao to nakapundot tag 25,000 ja maglista ko karon sa expenses para makita og asa ra kwarta. Karon daghang salamat sa naghatag og 10,000, 5,000, 2,000 da sa mga ginagmay nakaabot tag 25,000. Karon gipa-check up man lagi sa pidya kay kinahanglan lagi si ja og patambol kunsa kay delikado lagi maoperahan og malnourished si ja kay di ja ka recover sa samad. Karon naka-istorya mi sa pidya. Sus, naapa din ni-discoveryhan sa pidya nga naada din pneumonia karon. Kaya nagsige mapud jag ubo-ubo. Munja agi jang ubo kay grabe man jang ngil-ara paminaw kagar-kar dud ka ba. Og paminaw ni dog nga na pneumonia jay paspas jang ginhawa. Karon giresitahan og ko amoxicillab. Din jung i-detail lagi pang resita kay ako may nagpalit. Ko amoxicillab, salbutamol. Giresitahan na lang pug vitamin C with zinc para sa jang pneumonia. Karon napalit na to na tanan, palit na ko antibiotic basta all in all nakagasok og mga almost 3,000 kay naa may resita prin nga gatas ag resita ni just Infagro Plus Infagro 3 Plus karon kay nalukop na nag pharmacist Alicia wa man gadyo nakauna na ako palitan sa laman nagbunakid 3 Plus kay mao may available dito at least makaidim na sa gatas ko nakapalit kog 3 ka pa kay mao ra pinabilin nagpalit po ko og Apibon with iron nga vitamins kay mao may giresita para sa jang everyday para pampaganang kaon palit po ko. Diyan ay isa nga wala palit katong protein nga i-mix sa ijang gatas para mag-build do kuno protein ijang lawas kay inahanglan daw ang protein inig opera. So nakagasok ko wa pa man ko nakakuan good basta kay hatag dos man to kapin. Hapit mo 3,000 habang ilista ag mga nagasto kay para makaibaw ko ba. Pila na lamay na bilin sa kwarta. Andiyan karon nagbata ang luya lagi kay sige pug ubon sa aniwanga. Agi jang timbang guys, mao sila Dalton. Diyan si Dalton kay isa pa manakapin kuan dyan timbang 11 kapin si Dalton bugat pag Dalton kay 12 na Dalton si Dalton medyo bugat na sa siyang edad pero di pa man kuno pud sa iyo overweight pero mas bugat jud sa siyang edad mao ra lagi sila Dalton timbang luoy lagi ja paghaman nito hapon gitagaan siya og allowance mangpalit ng jagsudan ja pliti ja hanginan nga pakontak ra nagmurot agatas kay i-build up man sa for 3 months so 3 months na man sa suporta agatas og vitamins katong vitamins nga Apibon kay pampagana og
gatas nga Infagro man sigir si to. Ja og Infagro man gud di na pud ta ka afford dali ra mahurot og kwarta. Kay arang mahalam na ng Infagro di ay. So, mao to niya ako bunakid 3 plus alaman so wadyan basin daig mo gana dyan kay si Dalton mao man gatas si Dalton karon nagbunakid 1 man si Dalton ron kay mahalan lagi po ko sa promil ja mao to nga ni uli ra pud sila pagkama nalangan po ko dadto kay nagsikog balas-balas lagi lubot-libot in taon ug asa ko kakitag Infagro 3 plus kay 3 pa man day kapin mag 4 pa man dito batabi ko 4 years old na to pero at least to ana nakauli na sila makainom na to antibiotic arang ara lagi jang ubo paminawon jan niwa nga jud bata di pud kuno sa ingag arad jang kamal nourish ingon agpidya kananay kuan ra nang malnarish siya pero di jud ingag over ba kuan ra sa tama to yung term si doko nakalimot ko basta mild ra kuno nga pagka malnarish niya madali pa na siya og ka madali what I mean is maulian pa na siya basta makainom lamang jud gatas kay dapat magudingan ang idaragi gatas pa na kay di pa man magtarong og kaon good. Ja, ang gatas kay na may kalori taas manag mga kalori, taas mo po nag mga vitamins o kuan, mga nutrition nga kinahanglan nato na mas gatas. Mao nang gatason jining bata nga below 5. Kuan dyan na kanang murabag importante jud part sa ilang diet. Kay di pa man sila magtarong og kaon. Ja, gigatas kuno tong bata alas kuno buwan pa kuno katong months pa siya nga kuan pa siya ba infant pa. Pag tungtong na kuno wala jud kuno to katilaw gatas pero panagsaan siguro pag birbrand mo inom kuno pa nang ipainom og paniguro ja ag antibiotic jud mo ipainom dito paniguro kay dito pwede di ipainom kay grabe ngil ara gid jang ubo ja mosamot siya kakigig og di i-treat agid jang pneumonia ja makakos pa jud complication di pangutana gani gilantan ba mo kuno pud pero gid jang manghud tong bata kanang to manghud pud nga baji nga gamay pa ni ari man diri des nagi grabe pong luod ja gisipon pag giubo dapat nagtakad silang duha basi kinahanglan putog antibiotic tong bata ara laging luuya mga bata so guys og namo ipaabot nga tabang nila guys modawat ko guys kay nagtigom lagi pud meron para sa ilang pagpaopera ja mao puti kuhaan sa ilang panggatas ingana so og namo additional nga katabang amo laman jud gihapon adawaton kay after 3 months inigsigig pa inom og gatas nga after 3 months na niya og mahit na niya gid ang timba nga 16 kilograms operahan naman siya ja manginahanglan na puglaing kwarta mo nang hanggiad jeng gitigom-tigom ang kwarta ba nga diin ta mahurot so na may ka-support panggatas inga na pang kay og mahurot na to gamay ram to tulo ram to kapak nga tag 350 grams ay mo ram pinabilin magunaw lang talami tag di makuhaan ang kwarta pero nakuhaan na mag 3,000 di na laman tay 22 kapin og kuwang 22 di nakuhaan na gud samot so mga nga mag-raise gihapon ko og gihapon unsa na mag-raise gihapon ko og funds ug kinsa tong kanang luag-luag diha panggatas ni kuan ni Aris gatas og vitamins pwede po og gatas na lang ihatag ninyo adto na naman ang kwarta kay lami jud gatas na laman jud hinuon kay arong di bitaw jud ingog maadto sa lain kay og tagaan lagi kwarta anjag di na nun matunong so kung sa tong ganahan mo hatag og gatas bisag bunakid 3 plus ra kay Infagro mahal man jud pagka Infagro pero og nay mo hatag Infagro arang lami ja ang mga napalit bunakid 3 plus mo ra may bakante na rin nga gatas so ug naamoy kuan guys sobrada na di na lang kung dawat siguro kwarta ug para sa gatas inyong kuan gatas na lang ug kwarta aha na laman ang ibot ng ato sa among gitigom para sa ijahang pagpaopera pohon 22 na laman nakuhaan na kay badya po ko extra kay badya po no sang kahimtang lisod badya po ko so nga na lang ug na may katabang ug gatas pwede ra gatas pwede nyo ihatod na dari or pwede nyo ihatod dito niya ug ihatod ninyo na dari okay ra pud kay kami ra mahatod sa ilaha gatas og apibon with iron nga pang 3 years old og sa pa ba to mura man to silin plus with zinc gigisilin pud siya para di dali masakit mura man to kay hanggi palit katong amoxicillin og salbutamol ug kuan para man to sa jahang antibiotic man to para man to sa jahang pneumonia so maura to guys nag-update ra ko kay luoy lagi ka jud bata oy ako kung wa pa lamang ko'y anak ako siguro mo presentar og danay jag Cebu kay ba mo ko nga malibre ra man na jag opera mudo ta sa mga gobyerno nga na ba may malasakit kuan na kanaraman nadyo ko ni mga tambal nga was ospital baliton sa gawas ja pagkaon sa magbantay nga na maura man ay gasto kay mag-opera pwede man ang malibre pero mao lagi bangga lagi po kada to kay nga naman ang public pila man jud kadagto
Pero magpasalamat ko ha sa mga ninghatag na tanan. Di man ko mention kato nihatag og 10k kay ba nakakinsa ka. Salamat kato na aton gitabang. Dahil nihatag og 5k, dahil nihatag og 2k, ang 70 na tudaan. Ja. Dapat the rest adtong di na i-mention ay man diha gani po to nihatag og 1k. Salamat dapat 200, 150 daghang salamat ninyo kay sus. Aloy adto bata madisgrasya dyan ng bata og di na maatiman. Uy, nakalimot kog ingon ninyo agi nga depos ganina. Kinahanglan dai sa maoperahan asap kay agi dai kunong tinai og pantog agianan kuno inga na buslot. Mag-mix na kuno idang tai ug idang ihi dito sud ug dito makuan dapat kuno siradan to. Kay ug di kuno makakus pa si jag lain na pud nga kuan. Or bag ni complicate na bay nga na. Damaw kuno na si japod nga maglisod pud og padako. Magmalnourished jud siya kay angin lay kuno dadto. Mo to kinahanglan kuno i-close kuno to agianan nga nagsagol na kuno ihi og ag tai. Basta saan na pag-explain basta kay nana kuno to buslot kuno ag agianan sa tai ug sa kuan na mix na kuno. Agi sa kunong ihi na ko ni sagol tai. Nya na ba na mix na kuno kay moagi na kuno sa pantog. Nya ma kuno na nga kinahanglan na nga ma-fix ba. Makuan pa man siya, matagaan pa sa normal life ang bata basta kay maoperahan kay buslutan na ijang lubot para adto nang bugawas ja i-close tong buslot sa ijang pantog ug tinai kay nabuslot na lay kuno nga naman to pagka-istorya sa pidya ug di kuno to makuan mal ginang delikado si Jaja kuan pa napay colostomy bag tapa may colostomy bag atong hinatag bitaw ni Sir Elvin yato nagatod sa ilahang kananay bay napa may colostomy bag so bintaha mahurot ang colostomy bag palitanan na pud kay luoy man dag ma-infect delikado mo kuno kaadjog ma-infect tong daris kuan dari katong tinai lagi na naa sa gawas dito dapat ma-infect dali ra man daw to ma-infect basta di daw tarong limpyo kinahanglan mahinluan tong maadjod sa maputos og colostomy bag luoy lagi kaadjod sa agamahan ganina nagdali-dali pud to kay manaka pa kuno lubi kay anjan trabaho dito kay manakaglubi managibo nga na ba kanang mag-uumara dari nga nagpasuhol ra pud ba naluoy ko ganina naluoy ko na dyan pero di pwede tagaan sa nagdagang kwarta kay mo inom ko na pud to dyan lulo po dadto mo inom pud katong agnindaod dyan naman na katong lulo di dyan ingag lulo ni dyan porsoso isuon ras idhang tinod nga lulo marabag udyaan nga lulo nga na mo ining doon na mo dari di man ta ako mag-vlog ani nga na kay undang na ko vlog nga na lagi kay sige kabayo lisyo nagang itbe ja basig muwad na yung monetization ba ja alo uya man na matungi ko alam man na picturean alam man nato kay gusto man dyan ta ipa video nga na ko picturean naman nato tay kay mahaglog ko kay basig muwad an pug trabaho kay haba ja pang trabaho ba ja pud ning Facebook ja nauto nga yan hanjo man si ja na pa istorya nga gipangwarta ra kuno lulo nga na mo na sumbagay ag kanang amahan og lulo kay jang kuhaon lagi gijang anak kay gipangwarta ra lulo ba mga ngaju kuno nga na ba pero di ra pud itanong iinom kuno inga na mo nang ganina agamahan pud mura pagwa pug 100% ning tuo pud ba mo nang ang muhatag man tuog ko ni pang sudan hatag ra ko ganina 500 ang sudan nga na kay total mo ari mas magsige man nag-ari dari pud mo ari man sa dari og nay kinahanglan kay og imong tagakuan basig na 2 oras inom katunong so daghang salamat sa mga ninghatag ja mudawat gyapon kog namoy panghatag kay wa pa man nimo pirahi ja alami jud lagi na pay kisabay na ay kuan na tagidzahan og kumpanya gatas kanang gatas nga pang 3 years old to 4 years old kay moay kinahanglan ni Aris para madugang-dugang sa ijang nutrition kay grabing nuwanga luoy kaayo umara ta tang vlog to diha kay nag-update ra ko pero atangin jud mapuhon kay mag-vlog ko maning kamot ko maka-vlog yapon ko para mag chika-chika gyapon ta kay murag wa na ni klaro na yung YouTube jud wa na dyan na mati man kay murag daghan pa ko gabisihan ron daghan ko racket rong mga panahon na kay di magsilbi og vlog ra sa ligan kinahanglan na po yung mga racket nga na po yung mga diskarte ba sa gawa sa social media kay di man karong panahon na di nakasalig og social media kay halos tanan vlogger na so gibahin-bahin na pud sa taga YouTube, Facebook ug mga ansada na ag mga kanang kita mo nang gamay nakadukita so kinahanglan na po kuan sa gawas diskarte so ba nang panagsal mo ko maka-vlog pero salamat sa Diyos suporta kay nagyapon mo unta nagyapon mo bisag panagsara ko maka-upload pero maning kamot ko maka-vlog ko para na ko i-upload ugma bye bye guys thank you guys ug God bless salamat sa mga ning tabang jud